Zovem se Milica Tajkov i student sam Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Trenutno se nalazim u Parizu gde završavam svoj poslednji semestar osnovnih studija. U gimnaziji Svetozar Marković u Subotici sam maturirala 2017. godine kao učenik društveno-jezičkog smera i od tada nosim samo lepe uspomene. Neke od stvari koje mi je gimnazija pružila jeste pre svega široko znanje, koje mi je kasnije bilo izuzetno bitno i na fakultetu, a i u ostalim segmentima života. Takođe u gimnaziji sam učila 2 strana jezika, engleski koji svakodnevno koristim i italijanski koji sam nastavila da usavršavam i nakon srednje škole. Takođe, razvila sam u gimnaziji veštine prezentovanja i govorništva koje su mi u mojoj profesiji kasnije mnogo značile. I takođe, ne mogu da ne spomenem, jeste snimanje filmova sa profesorom filozofije kao internacionalno iskustvo odlaska u Veliku Britaniju za usavršavanje engleskog jezika. Neke od asocijacija na gimnaziju jesu pre svega dobro društvo, zabava koja je trajala kako na časovima, tako i van njih i naravno nezaboravne ekskurzije. Takođe, ne mogu da ne spomenem velelepnu građevinu Subotičke gimnazije u centru grada koja sada broji već 200 godina tradicije i svog postojanja i pored koje i dan danas kada prođem me obuzmu mnoge lepe emocije. I naravno, ništa manje važno, ispraćaj maturanata koji je u gimnaziji uvek emotivan i magičan zato što je tada gimnazija okićena cvećem. Sve u svemu, gimnazija mi je pomogla da spoznam sve moguće puteve svoje karijere i da odaberem onaj pravi, a to putovanje i dan danas traje.